Kũrũmĩrĩra makaya ma aikari a Igembe ya rũgongo igũrũ rĩa tharĩko cia aici a mahiũ, Minista wa ũgitĩri Kithure Kindiki arĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Kwa muundo wa miaka 2 ni zaidi ya watu 10 na kitu wale wamepoteza maisha sababu ya wizi wa ng'ombe. Sasa ile ng'ombe imebaki ya kiangazi, wakati ya kiangazi hakuna sasa ng'ombe tunabaki nayo sababu kila siku ng'ombe inaenda, kila siku mbuzi inaenda. Naomba tuwekewe station ya GSU ama anti-theft ndio tufunge hiyo corridor na hao watu wasipata njia ya kwenda. Aikari aya maugĩte mĩtũrĩre yao ĩiyũirwo nĩ wagagu wa gũtharĩkĩrwo, kũgurario, kũiywo mahiũ mao ona nginyagia kũragwo. Ngero iria maugĩte iratabanio ona thengia wa gũkorwo kũrĩ na maabitha a ũgitĩri. Namba za security tuongeze security kwa mingi. Kila saa watu wanaua, watu wanaua kila saa. Na wameuliwa na njia ya kiolela. Tumewahi kushika watu 7 kwa mara moja hapa. Sababu ukiangalia simu ng'ombe zetu zinaenda ni kula mawe na kina. Lakini iko namna gani? Lazima na uyu hata ofisa wa serikali wakifuata ng'ombe hawezi pita kina. Kiumia kĩhĩtũku MCA wa tene nĩ atharĩkĩirwo na akĩũragwo, ũndũ ũrĩa wonanĩtie ũriku wa mathenya ũkinyanĩria-inĩ wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Wakati hata mheshimiwa aliuawa walikuwa na maafisa wa serikali lakini akauawa akiwa peke yake. Ni kama iangaliwe kabisa. Na hii majirani yanaamua kutumarisha, wako na silaha na sisi hatuna silaha kama wazungaji. Kwa hivyo tungeomba serikali hata sisi itushughulikie. Nataka kuhakikisha ya kwamba hawa vijana ambao wanafanya hivyo tunawajua na tunawatafuta, tunawafahamu, hata ingawa wanatoroka wakiingia msituni, lakini tunataka kuhakikisha kwamba tumewaingiza katika mkono wa serikali ili wapelekwe kwa sheria na waweze kushtakiwa, kwa sababu haya si niaba ya jamii, wamefanya kwa niaba yao. Icera rĩa Kindiki rĩkĩrĩgĩrĩrwo kwarahũra honge na maabitha a ũgitĩri kũng'ethanĩra na arĩa marathoria mũingĩ nĩguo gũtigĩrĩra thayũ nĩ wacokereria. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wangari wa Mũigana.